Nah, kega masar malap di Makkah majain rengi daripada Makkah Rubai. Maka dia Ibnu Taimiyah kami namakan jai tanai wiro tunri minreng. Atau tapudangi makanan kadiku 2.500.000 macina kau usah di Makkah Rubai tapi macina tu wajah ki. Beton ko engko pigo salah sidinna ya de na lupe ko sidiro. Beton ko Makkah Rubai ka de wajah ki kuma wajah ki di Makkah Rubai pade ka ye bi badi ku. Nah, pe ko solusina. Ah, angka tu makutana kada wat dimu kare oleh tolu tangiro. Wat dimu kare oleh karistinge dagi karoba. Ah, banyak ulama yang berpendapat berupa bahwa ya ku mak beli bola ki tolu tangi mak beli bola ki karistinge ya non muslim lah umpamanya toh. Nama kanjak moro ya mak beli bola. Dia tu nama rocak, dia tu nama gala mak ganggu. Apana Donald Trump si bawa ni kerja sana. Wat dimu ya lek daging. Supaya napahang maka lu makanjak pelik selenge. Betul-betul rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang kami muliakan, salah satu nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita semuanya, yang dari itu sempak muki pada lo masigi mak beri jama. Magina perlu isukuruki bu pak. Ya mudah-mudahan dena penuh masigi ena sabak minggalat dan di masigi makokohe. Mudah-mudahan dena penuh masigi tae na sabak minggalat dan masigi nonreto abiri jama. Tapi ia manako marajabawe masigi selama namu mak beli bola na delo masigi arugia pate sini to malabi kumanang ke hadir. Tadam pang abu padi de to na tumelo sisinggu tapi kang ngonran na to si pakai nga makokohe. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Aja ne yoki babang keroaya ibun rihi. Jangan gara-gara harta dan anak menyebabkan kita lalai mengingat Allah. Matako ki pole galungi, matako ki pole darah ede talo masampaja ma birjama rugi ki sini to malabi kumanan ke hadir. Magi wakada rugi na diga to tan maripa makokwe. Dega to tan matakko makokwe. Makanya maka di pong Allah Ta'ala wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Tingarang masa depan tas ini to malabi kumanan ke hadir. Masa depannya orang-orang yang beriman itu kiburu sini to malabi kumanan ke hadir. Yaitu bupa lino akare somoki. Tapi najami dalle to pong Allah Ta'ala. Ya ko beki masimpulalle. Anja talu peji pong Allah Ta'ala. Ide kare pagalungi mako kuma dari ke manangi. Iko tala tu ma dari ke payulu peji pong Allah Ta'ala. Saya sudah sering sampaikan di YouTube di mana-mana. Pesannya Guruta Wahbah Suhaili. Inna sirran najati fil hayati ihsanus silati billah. Rahasianya hidup sukses dunia. Beton ko meki manyaman lino meki salama lino salama akhirat. Pakan jaki hubungan tasiba pung Allah Ta'ala. Pakan jaki hubungan tasiba pung Allah Ta'ala. Tapi bu pak siaga mo igan ya tahu tu dia nolo masigi ya na tu kami na ngucace tu
tukang batu mak jamai masigi na dena tama masigi masumpaja. Alena jami masigi bangi tawe loi masalah ko lanti dua dena tama masigi masumpaja. Kanang kalau poang maka kamari tatama masampajang ini maka dai no ustaz tama masampajang yama tu komi kita masuru gale pamuki malaka. Maka kak samana me loju pandang. Dia kok me loju pandang me payala. Hadirin yang kami muliakan, saya diminta untuk berbicara masalah kurban. Banyak sekali ibu pacara maku tentang kurban sebenarnya, jadi bisa kita lihat itu saya tidak tahu di mana-mana. Tapi saya ingin sampaikan bahwa itu situngan nama karubai pacoba itu. Magi wakada pacoba, pesan na pun Allah Ta'ala fasolli li rabbika wanharu. Tidak salah Abu Hanifah ini dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah itu memang inilah dalil yang dipakai. Abu Hanifah mengatakan wajib itu berkurban bagi orang yang mampu. Karena ini fi'il amr ya. Bil amri bil wujub. Perintah itu adalah suatu kewajiban. Nah, magi wakada pacoba teman-teman lebih kumanan ke hadir telai pakaroba. Nah, sabak make gak tahu komi cawe as-sallallahu Allah perkaroba. Maka raja dari Kina. Tolima dareki di kaga duina. Onro kalakna mak dareki mari minatumu. Di kaga duina. Tapi sana matu meteta purana makaroba to malini kadera baru, malini utu dan lain sebagainya. Itu pacoba sini to lebih kumanan ke hadir. Makanya ada orang yang bertanya, siapa sebenarnya orang yang mampu? Saya sering jawab, pun kata makutana ini sebenarnya telah itu mampu makaroba. Yang dimaksud dengan orang mampu berkurban itu, yang pertama bupa atau makanja itu tepat nah. Magi wakar tu makanja tepat nah. Ya kong kata makanja tepat nah bupa namo dia namega dina na berusaha tu makaroba. Magi na korna sabak nisengi makadero karobana para karobero untuk Allah Ta'ala si bawa lisu apalan naridi. Batuan na yako tapigoi perintah na puangi. Nari na sia-sia itu bupa agak pakai makaroba. Tabayangkan ke malaikat tulim milodol leki. Allahumma atimum fikan khalafa. Puangi roto pure masih dekangi waramparan na pure makaroba. Kasialengi waramparan na megai panero pure na pakai makaroba. Tapi ero dia na melo makaroba, kato malaikat makadai solangi bawa ni waramparan apa binasa bawa ni waramparan aja mpo dupe wasili ko magalu made je ke gunana. Mika bawa miduina. Dia na melo makaroba. Iana tu sehingga Andre Guruta Ibnu Taimiyah dalam Majmu'atul Fatawa pernah saya baca, dia pernah ditanya, "Wat di moki gaminra dui nai pake makaroba?" Wat di moki gaminra dui nai pake makaroba. Aga nasa jawanna. Nomor sidi ya kung kamu tapi nang kurang inra moki ya. Maka da umpamani di pagalunge pura ni mapasangki dia panawaja ki padangkange. Inra ni jolo dita pulangi ta kada tapi nda jolo dita to. Ni pake makaroba kamoro di kue. Dia panaleng asa hati umpamanya. Umpamanya to. Iko pura nalen ni lo ni wajah. Atau angka inrata kega masaro malabbi makaroba daripada makamaja inrang. Kang umpamanya 2.550.000 pakai makaroba sidi tau patungan ini. Angka pun rata 2.500.000. Kega masaro malabbi makamaja inrange daripada makaroba. Maka dia Ibnu Taimiyah kami namakan jai tanai wiro tunri minrang. Atau tapudangi makanan kadiku 2.500.000 macina kau usat di makaroba tapi macina tu wajah ki. Beton aku engkau pigo salah sidina ya dia na lupa kalau sidir. Beton aku makaroba ka de wajah ki kuma wajah ki di makaroba pada ka ya biba diku. Pe ku solusina. Ya ku makadero to puretin dina akaroba wawan ni jolo. Imun ripita wajah ka pada itu apa perluang hidiku masaro malab di makaroba daripada makamajain rangnya.
Tapi ko makadero tonri min radwiro tawaja ka pa namu atu mama Cina tu makaroba. Masa romalap di makamaja inrenge daripada makaroba. Apa mapangiwangi itu makaroba di tawaja inreta. Kalau makaroba na inreng di tawaja. Ya itu tapi ko naleki itu kesempatan. Nah, jadi Pak banyak persoalan tentang masalah kurban ini. Jadi makanya ya memelo pawaki insyaallah koto makanja tepana dia naloke ga Pak la tulhikum amwalukum auladukum an dzikrillah. Jangan gara-gara megalat dagaga melo talli sehingga kita lalai mengingat Allah. Aga je gunana Pak makarobai. Magi na suruh ki Allah taala makaroba. Ternyata sinangi na suruh ki Allah taala makaroba nasaba jama-jama kami nam masa romalabbi Pak ipigau tu pada hari 10 Zulhijjah atau hari lebaran itu Pak makaroba. Aga nasang nabi tadi makale amala kami nam makanja yauman nahri ahabba ila Allah tu ahabbu ila Allah min ihrakid dami. Jadi itu amal kami nama kanja anak puji nabi itu makaroba. Jadi yang ketemu makutana makana kega masa romalabbi. Kega masa romalabbi ya sumbangan duita 2.500.000 ko masigi ya rage pake makaroba ko solo perengi. Asolo perengi meki mas sumbang. Meki mas sumba 2.500.000 metoki makaroba. Kega masa romalabbi makaroba daripada mas sumbangi. Apa yang kami amal kami nana puji nabi itu? Artinya kita sebagai umat itu harus pandai-pandai melihat apa yang menjadi kebutuhan orang. Maka itane nabi ta ya Rasulullah kutu mas sumbang aga makanya ya sumbang maka nabi ta wairinu ya sumbangan. Engkau makutana magi na makanja wairinu ipaki makaroba na sabayar na perlu te madak kamana te digagawe. Aku nana mi gadi kutu madak kamana. Seperti itu hadirin yang kami muliakan. Jadi pada perlu kita mapikiri makokoi lino Pak isalai lino tu. Magi wakala isalai lino apa angka tau makutana maka dawat di gajero ya karobat tomateta. Kan begitu. Iya ko andre gurut Ibnu Taimiyah dalam Majmu'atul Fatawa, saya sudah sering sampaikan maka de watajusul udhiyatu anil mayyiti kama yajusul hajju was sadaqatu anhu. Waddi ngelaya karobat tau mateta pada toha waddi ngelaya sumbangan pada toha waddi ngelaya hajiangan. Betul ko ya sumbangan tu mateta ko masigi sah-sah itu. Mate nutan kami silimin ri Makkah badal haji boleh. Jadi kuat di ya sumbangan waddi tu hajiangan berarti waddi tu ya karoban. Itu pendapatnya Ibnu Taimiyah dalam Majmu'atul Fatawa. Tapi Pak saya sering sampaikan juga bahwa bukan fikhi kalau tidak ada khilafiyah. Ada ulama yang berpendapat juga bahwa ya kalau itu kan pasang otomatis maka ada karoban nggak mau tuh mati ke aja naik karoban. Ya, jadi makanya perlu ketika perlu kimatika. Kami gadita pula mina nak takalbasan ni kumati ka karoban nggak. Angka tu makala de iyar ko beki makarubang itu mati tanda boleh istiqlalan. Ibnu Taimiyah siapa namanya? Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam bukunya Syarhul Mumti. Nabi Muhammad itu tidak pernah berkurban untuk istrinya Khadijah secara istiqlalan. Tanya asana na patama makaroba. Maka wa karubangi Khadijah wa karubangi muridku Hamzah. Tapi asalna na patama na paninia kang apalan untuk tumatina. Ya, jadi kuya wala mani marapa kung kato tanay ka. Apa angka to ko makaroba tu di sapi dia melo si garu-garu to matewe. Ay ajang pasibaka to mateya to kumana mo si bawang. Ya kumakwiro waddi nga sa tatapatama na patinia kang apalan untuk tumatota. Ya lalu ya Pak di situngan na to. Iya ko tomatot tamelo ya karuang. Kalau amalan-amalan sunnah itu
Namo jadi temannya tu ko tomatota ko mapigo ki dece lolong tu apalah tomatota itu yang dinamakan amal jariah. Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam bukunya Ahkamul Janais mengutip satu hadis, saya lupa apakah hadis hasan atau hadis sahih, tapi itu dalilnya yang dipakai. Agan asang inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Si kanja nagaga nanri tasidi tu matua wasile resona. Si kanja nagaga nanri tasidi orone wasile resona. Anak tabu pa wasile resota he. Idi pawakka, idi pasikola, idi pak bajadu, pokoknya idi mungkosoki. Nami tamalla. Jadi makanya kau mapigo desing lapungan anak, idi secara otomatis orang tua dapat pahala. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi tak kalah gitu bu pak karoba kidih. Walaupun memang itu pengulut Abu Bakar Umar dalam Sahih Fiqh Sunnah itu pernah dia tidak berkurban. Biasa dia nak karoba. Magana sabak nak kita orang kuna enggak wajib karoba tahu he. Nah itulah sehingga pendapat yang mayoritas ulama itu jumhur ulama mengatakan bahwa pendapat yang paling sahih tentang kurban itu adalah sunnah muakkad. Tapi kong kadi tadi tak ada sunnah mu pale. Aja tak capai. Aja gama mini makaruma topi mata mati magani. Hadirin yang kami muliakan, jadi apa manfaatnya sebenarnya kurban itu? Inarui syukuruki di bupa kung kaparintana pung Allah Ta'ala tu, kung kagaga na perintah pung Allah Ta'ala tidak pernah berdiri sendiri. Tanya de celino bawang, tanya de cing akhirat bawang, termasuk ide cing nalino de cing akhirat. Den kan asara itu, den kan asara. Doa yang paling bagus kita baca hadirin yang kami muliakan. Doa yang paling bagus kita baca setiap hari. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal mu'afat. Milodongi boleh ripung Allah Ta'ala. Sarek kuamang ina jagai ki puangi. Boleh risinina kata caceri lino makoto paru akhirat. Jadi ini doa mutlak ini agak betuan secara mutlak. Sogi ki tabaca yehe. Mage bare aja tabang kerro. Kama kuiro. Maparri ki tabaca yehe. Bare wadingi sogi. Malasa ki tabaca parilodongi bare madisi ki. Madisingi tabaca parilodongi aja tamalasa. Itu doa itu. Ya paling kode tak apalah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu sudah cukup. Decina lino decina akhirat Bu Padi. Nah, iya na roka robairo na suruh ki pong Allah Ta'ala makaroba decelino decing akhirat. Aga decina akhirat. Decina akhirat Bu Pak ternyata ko legere isa pingi legere ibembeta pamula darah si tati na bakat de pana teppa. Darane ro kolo legere ro. Nak dampang dosa ta pong Allah Ta'ala. Makanya panguluta Fatima ipudangi kumi pas hadi ila ude hatik. Akade ko anu Fatima lo komite lo kolo mulegere. Magi Bu Pak, iro. Ite makwet darah si tati na dampang dosa ta pong Allah Ta'ala. Nah, ini tuh sehingga makanya tuh kalau kimite kalau tegere orang itu makun re lo kimite ya ranu taruh bembeta tuh sapi tegere agi baca kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Yero Bu Pata baca apa itu kul inna solati wa nusuki yero sampajaku pakasiyaku karobaku hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak tujuannya untuk menyadarkan kepada kita semuanya bahwa harta yang kita miliki dari Allah untuk Allah. Sogi ki Bu Pata syukuru ki pape nyaman na pong Allah Ta'ala. Make kato melo sogi tapi langi pape nyaman na pong Allah Ta'ala. Jangan gara-gara harta Bu Pana sabar itu tama ranaka. Tapi usahakan warang parata bari tama ki suruga. Nah itu. Agak pimanfaat na karobe Bu Pak. Likulli sya'ratin hasanatun.
Itu kalau legere itu setiap bulunya itu mancaji decingi. Siagan noro ganna bilangan na bulu-bulu na bembe. Siagan noro bilangan na bulu-bulu na sapinge. Mancaji decing mana ngero. Betul na mancaji decing. Emana ro mancaji saba na to salama ala lakibur. Emana mancaji saba. Nawat di kimatu bupa matama suruga. Di hadis yang lain. Makanya Nabi wa innahu la yu'ta yaumal qiyamati bikuruniha wa as'ariha wa azlafiha. Satu riwayat mengatakan wa innahu la ya'ti. Sesungguhnya nanti di akhirat itu hewan kurban didatangkan atau dia datang sendiri. Apa tujuannya dia datang itu hewan? Tujuannya bupa melo itimbang ipasi timbang manang amalata. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya kumatana timbang ada cita salama ki. Tapi agasannya matana timbang jata masih segitu. Dan alhamdulillah aku sanna pung Allah Taala pamasina pung Allah Taala makoto paru aku sanna itimbang mana ngero bupa watakkalena sapingi pasti timbang matu di cita. Ternyata rubat dagingnya sumbangan ngero sepertiga timbang sini nalan rolene timbang manang. Itu satu pendapat. Makanya ada ulama itu mengatakan ya sitongan ya tek tu dena wat diletep bulu-buluna olo-olo itu apa mancaji di cimana ngimatu. Tanai di bawah tu nasa makarube ya tem macikuru ya tem matowa kanuku ya tem makalucap dan lain sebagainya. Termasuk hewan yang dilarang. Ada pendapat begitu. Apa mancaji di cimana ko pura takalu bulu-bulu na magan nih paje mancaji di cing. Nak kali kuli sarat na sana tuh. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, angka tu pendapat makana magi nalai papule ero olo ero olo koro pure legere matu asori munri. Tujuan nasada kompang yang angka letonangi matik ke jambatan siratal mustaqim. Jambatan siratal mustaqim ada di atas neraka. Aku tuh tak pasolla kordega mataru kita maranaka. Mawatang ibu padi halus yorogero. Ena ro satu riwayat mengatakan bahwa ena romatu ulo tapakewe pure makaroba. Ena romatu ro layaga sanne leitunangi leisia mati ke jambatan siratal mustaqim. Ya aja nakalat tatapaki ya. Apa angka tu pulang maka tetene ya bimbe mugir ke kamagi dinuli bawa ka apa to cumu ka. Ada nakalat tami tapaki. Ay makara to si beya ki lebih paya pasti di sapi na pitu asi bawa. Ay ya kwa kalat tami lo tapaki bu panarena rapi. Ya ro kosan na pungalatal angka bu pa di luar nalar manusia. Angka bupa itu kosan na pungalatal ada kekosan Tuhan itu tidak masuk akalnya manusia tapi terbukti. Aga butina. Nabi Zakaria itu manangi benena matoni benena. Satu riwayat mengatakan tidak salah 98 tahun umurnya. Benena he. Nulemu pemakunre matampu kasera puluntong umuruna. Dena. 50 lagi tahun na umuruna makundo kumimana napa na macaido bidangi. Napa na cairi. Palagi kasera puluh tahun umuruna. Nabi Zakaria konon kabarnya itu tidak salah 120 umurnya. Tapi dia berani meminta kepada Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Mage bupa nesangi. Maka dia pun Allah Ta'ala melo dia gaga masusah. Innama amruhu idza arada shay'an yaqula lahu kun fayakun. Dia yakin nih. Jadi maka lahirlah anak itu namanya Nabi Yahya. Ya roh, kusana pun Allah Ta'ala to. Apalagi kung itu bembe maka dan mengampala demi kotocomo na bembe nagere na pancaji bembe rasasi pun Allah Ta'ala magano. Sinampa na pirek ko. Saping napapado to disi pun Allah Ta'ala rajana na pitu musibah sinampa sisang mulat birina jambatan siratal mustaqim. Ya ko akal melo ipake. Termasuk bupa yang kita mau ikuti itu dalam berkurban ini sunnahnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi salam. Itu.
Nabi Ibrahim itu di bupa isukurukan bembe mo na sapi suruh ki gere. Mapar Nabi Ibrahim anak ni suruh gere. Anak-anak tupa kan jana. Lepudan ku ambo na kaina isuruh kana perintah ka pung Allah Taala gere ko. Mamo sa di pendapatmu. Makare aga if al masyi ta fa innahu pigo iga kata pujiye ya ku pung Allah Taala suruh ki. Tapi goi. Ya ku pung Allah Taala suruh ki ambo gere ka silakan saya ikhlas untuk dipotong. Kita rukanja anak-anak tahu anak tanagana ta pulang. Kada pura katung tuluan nembo na suruh ka pung Allah Taala gere ko wadi jaji makada na tidi nambo gere pa matoto ni. Maka sading. Iku na gere pa matoto no. Itero aguru manang supaya sukses ki ibu pada dalam apa namanya membina anak-anak kita. Teman-teman lebih kumanang ke hadir di. Jadi saya istilahkan itu alhamdulillah program pemerintah sebenarnya bagus itu tentang MBG. Makanan bergizi gratis. Kanja alhamdulillah kita di Pinrang itu menikmati MBG luar biasa Bu Pak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada pemerintah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan supaya makan jabu Pak Kamput tadi. Aja nana tusil lele cerita jai pemerintah ilolo ang pawan ni Pak namuni ke pemerintah Bu Pak di mana masalah-salah tu tete dulu makan jai. Itu kita doakan saja mudah-mudahan malingi pung Allah Ta'ala. Kita menikmati MBG di Pinrang alhamdulillah bagus. Sapitona manutona na panreki. Dia mi bisa kok kume tempe toga. Tapi saya ingin katakan sebenarnya begini. Jauh sebelum adanya MBG itu kurang lebih 1400 tahun silam itu ajaran agama Islam sudah memerintah sudah mensyariatkan namanya DBG. Agak DBG bukan MBG tapi DBG. Daging bergizi gratis. Itu telah karoba. Makanya itu karoba Bu Pak karena tidak sembarang itu. DBG bukan MBG. Daging bergizi gratis. Karena Allah menginginkan kita membagikan makanan baik dan gratis halalan toyiban. Makanya ada syarat-syaratnya itu Bu Pak. Tidak sembarang hewan yang dipotong. Tidak sembarang hewan yang dipotong. Yang pertama yang jumhur ulama mengatakan bahwa yang bisa dipotong hewan kurban itu hanyalah binatang al-an'am. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Betul na rekonangi dali pungalatal na tu makaruba ulo al-an'am tapake makaruba. Kaya telah al-an'am unta, saping, bembala angkato patami tidong. Kalau di Mesir itu jamus. Yarna pakai itu makaroba itu binatang al-an'am. Jumhur ulama ini sepakat itu. Jadi peko ni pale nyarange, peko ni jongai. Angkawang kami mau pendapat maka da sinin na pae ajena. Ya wadi ngeyandre wadi mana pakai makaroba. Tapi malamnya pendapat Pak Sisale denri pendapat na jumhur ulama. Yang mengenakan binatang al-an'am Pak, binatang al-an'am penafsirannya ulama kita lahir tadi. Angka lalu manu, kung tidak salah itu Bilal. Maka nanti nasa ujampangin namanya manu pakai itu makaroba. Tapi kau ya Bu Pak supaya terhindar kita dari perbedaan pendapat itu aja nata masuk boleh. Unta kat dia gagak ke Indonesia Pak. Tapi dia nyaris sematu tahun-tahun ke depan karena canggih di sekarang ini. Iya riolo dia ke rumah ke Indonesia. Maka kok Jawa sudah banyak kurma itu bahkan berbuah. Waktu itu jadi matung kemampi unta ku. Unta ya, iya unta. Iya ku unta melo tapake harus pa 5 tahun umuruna. Dia nawat dilewi kung kamu 5 tahun dia nawat dilepake yawanir. Ya ku sapi melo tagere sempurna umurnya 2 tahun. Bahkan sudah masuk 2-3 tahun. Ya ko bembe melo tagere dalam mazhab Syafi'i 2 taufa. Tapi kung nasa salah mazhab Maliki dalam fikih sunnah kung nasa salah itu namo si Tommy umuruna itu sudah cukup.
Nah, itu sih bembala domba 6 bulan itu sudah cukup. Tapi kami namakan jai si tahu. Nah, jadi kalau mali sapi mali bembe takut tanangi. Peko cara maku tanangi maka si agu murune sapinya we, si agu murune bembe. Nah, ya ko makade bembe napi pitung pulang aja nero tali ro. Ya ko sapi napi si tahu nggak aja tali. Apa ekong kamu lain itu tidak sah dipakai berkurban itu. Nah, ini yang perlu kita ingat. Nah, yang kan tahu makada peko niko itanai Pak Bolu makada si agu murune nak bale. Napi si tahu 50 tapi nak kada milalo ni kan nak terlalu tong itu. Makin ku makur mak beli, iya rupa belu itu tumanang di sana. Mana beli ki? Nah, na beli ki dia lena tuman di sana. Yami ko sama turu ki makana taro ni dia tunis sang itu ko gere kada sago muru ni ai sama turu ki si kongkolo ki. Dia namanya sakrobata. Ah itu berbicara masalah umur. Kemudian DBG daging bergizi gratis itu ini yang perlu kita cermati apa namanya umurnya. Umurnya perlu tuh. Ago muru na bu pak sapinge bembe agasannya angka caca dia dipakai makaroba. Kegana yang pertama al-uraul bayyinu awaruha dia nawat dipakai makaroba ko masalah sale matanna. Ya ko kara imatanna ciling imatanna, kaco imatanna, buta imatanna, dia nawat dipakai makaroba. Ya mohan narekwangka mapute ko matanna pada arangi, pero mata bolonna tu basangka tu mata bolonna saping basangka pada warra mapute cede. Ya ko manumui makita, dia tu dipakai dia berikai pakai makaroba koro. Apa dia tu nama Dito na yang gak malah sama tanah. Angka to makutana. Maka lostas. Dia nawat dipakai makaroba ko ciling matana saping atau bembe. Tapi ya ko jilong ni matana wat di mo pakai makaroba. Sapi jilong. Meka makutana angka ki gapura runtu sapi jilong uko. Angka ga. Angka to runtu sapi jilong. Karo to matotai ko sandre ko biasa ki garuntu bang. Biasa ki runtu sapi jilo gini ka. Ite to matotai nulle kapan ka 10 tong muru na 10 tong muru taruh 80 lah. Pura ki runtu buang anu sapi jilo gini. Denang ka to. Ya ko karang ka tapi ko jilo de gaga. Jadi makanya ka aja nih makutan angge ko de gaga. Sapa mana kulasa itu? Cacapung latal ko magala makutana tena dito kagak lalu terjadi. Sapa malah sapi jilo ko mayai. Aja tul makutana makoro jilong kagama to jilo na mapacerang panasin tali na ilele. Yang kedua al-maridul bayinu maraduha. Dia nawat ibu pakai makaroba nareko malasi sapingnya. Malasai wadi kinalete kilasana antraks. Flu dan lain sebagainya, colakan nih bisa pindah penyakitnya sama kita menular itu tidak boleh pakai berkurban. Aja. Malasai. Kemudian al-hasilatul latilatun kidenau agasannya al-arjaul bayinu arajuha. Kepang kidenau dipakai makaroba. Nah tane kate boleh agasannya. Berarti lo tasalo. Kalipoin ka ustaz. Boleh kana samali kurang lebih 5 tahun yang lalu itu ngaram apa? Boleh kina samali sapi mustaso ko agasanna baru. Mangotoy. Ang kamanana nasa motor bala-bala tapapa menyalip. Pai, marimati sa piri. Mabuas sekali patuloy sa pingi itu. Si tandra mani sa pingi asi utoy polo ajina. Neko polo bu pa sa pingi ajina. Dia nawa dipakai makaroba tu. Dia nawa dipakai makaroba sa pingi nareko bembe ko polo ajina. Ya ko malada i dia nawa ding. Ya mohan nareko kepang tapi magala mo joka kutu istilah anak muda kece kepat cede kepas tapi magala mo joka magala kutu latu kutu biaga san ukur lapangan ya ge san gadung joka kepat tapi magala mo wadi mempaki makaroba tapi peko ni ko ronden ro kasusero
Na pulu mana ngajin harus tandra ya si utuh pe. Sama na melo namo bening itu namo de watu ka itu nanu lebih meni pak kursi roda. Coba ne tahu. Maga ni ko makwiro. Makare guruta. Iya ko kepangi sapingi makwaro. Ya kung kadui tata pake seleta selewi ro kepangi ro. Tapi ko de na gaga ipake masil iya na tu asanero. Magi na sana sabak kecelakaan ni. Dia na yatungka. Nah, iya mi ko yatungka lo korban rumah kana ke sapi kepang ko masempo-sempo ya lina ai dia na coco. Dia na sa apa tatung ke mali kepange. Ya kono madisi tali na makanjana. Nah, itu namanya kecelakaan ini. Tanai lo ta. Pada itu kutul lo mali bembe. O kurume kendo jena witang kato nagande tawe. Nagande ngerto itu mundri na apa na taruh ko tangana. Mangaru bembe buat motoro polo aja na bembe. Magani ko makero. Ya insyaallah dipakai makaroba. Apa dena ya tungka. Nah, kemudian selanjutnya yang tidak boleh dipakai berkurban itu alhazilatul lati la tungki dena wad dibuka kumado kolat de kasih bembe ini sapingi dena wadding. Magi dena wadding apa oli men buku-buku agak meyanre. Makan nasi na subuku, buku naga me muanre. Ina subuku. Nomo tu na subuku perlu to kidagina. Pekko ni bopa ko comping di cilina, polo itandruna. Itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada mengatakan tidak sah dijadikan kurban. Tapi tidak salah golongan Syafi'iyah mengatakan tidak sah. Ya ko malada isope di cilina. Ya ada kecapisi yang di cilina si wali. Ada mengatakan tidak sah. Ya mau kong ketu wita na panganting-anting itu saping itu sebagai tandana. Dia nama rigaga ya. Dia nama rigaga. Ya ada kapur leca itumbu burina angkatan rana ica iburina wadding. Wadding mo kakak tanram yero. Ye pura legoro ingat na. Ay nule wadding mo kapang ngero patana to colatan dia pa untuk aga sana. Untuk le pake tulu matam koro. On rana tama tulu ko ya dito no marigaga ro. Pata de tanna to lasa. Itat do iti pure lasa suli kaberi boleh. Ya yemi nasi salapangan to pandete pulu di cilina siba pulu tanruna. Ya ko asalan na memeto sekira ndak jadi masalah. Yemi ko mancaji salah-salangi di nawadding. Ero. Kemarin saya di Batu Lapa itu napitaka Batu Lapa nampinrang katau sope di Cilina. Di Cilina sapinda na tu ini bulu-bulu. Pak waktu negara anak sapir na utuang di Cilina nanre anu kau ya rutuna polo di Cilina. Maka kai kong kau ditaselangi balu ni kong ketemu mapabuting itu. Maka dia apu kagak kata kaya na tu agak mi gorangi. Itu lagi apa nasi salah pahangimu tu panditan ke makana makurang ke makana dinasa ya mau ko sipoi poki kona itu boleh. Ina bupadi jadi pokoknya kega nolo kolo makanja pake makaroba ya kami nama makanja bupata pake makaroba ro binatang alanam. Ya rendre onta sapi bembe edong bembala aja na namanu tapake makaroba. Apa ko pendapat na jumhur ulama dinasa ipake makaroba kumanu namo manu paliping. Amigo to mapero manu paliping makokohe. Namo manu gaga. Dito na sepake makaroba pendapat jumhur ulama. Apa itu dende lihat kurus Allah lama rasa kaum min bahimatil an'am. Agapi yang perlu juga kita ingat itu ya romeloi magere. Nigi bupatu makaroba alina makanja magere. Alina makanja gere sapina alina makanja gere bembena. Tapi na rekodeti sangi magere ilo tulu ni kupu ibang harga pukat na gere rangi. Peko carana ko magere ke le pangkang ululotang sapingi bembe siba sapingi di napa di makanata gere. Peko nero ko yoro imangi kidali. Lima kirin na magere terpasi pangkang ulurijangi bembe. Maka dia bunuh temia asamo gerena. Cuma dia nak korosuna na nabita ipangkang ulota na pege leja cakulna. Kaki dali imangi dari sebagire kananna terpasi pangkang ulu jangan sapigi. Napi pengulawatan.
Di mo. Ma bismillah napa aga sanne. Yaro ma bismillah bu pa angka makada ko matangan ni lege rone regere ni makwae. Makana bismillah wallahu akbar angka to makada namo de panegere tapi ma bismillah wallahu akbar wadin ni asani pake. Asani na pero bismillah ta ko ma bismillah ki. Yaro bismillah ta ro akata ta ma bismillah meta pake ma gere. Aja no makada ma bismillah ki pa me ki mala baraka pa makana bitta kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u. Ya kung kagaga may pigo na din na tuma bismillah lanya barakada itu. Betul na tuma agere tanda baraka atas apa tapi ma bismillah ki karena menuai ki ma agere. Ya kung ma bismillah ki tanda unugere takata yang kamakade na di andre patarna bismillah na sabi anu. Jadi makanya ma bismillah ki di ada pembahasannya itu dalam Al-Mawsu'atul Fiqhiyatu Al-Kuwaitiyah. Itu angka pembahasan korbu pamalampe ma agere tahu jadi tapatarangi nuta agasan nahe bangkuta dan lain sebagainya. Yang kata tanai ka biasa maka pada para miyur ko rustas runasan ya ko sapingi legere me pake ma pak buti mele pake agasan nahe melo pake ma pandre tamma me pake ma tampung mele pake maka mangake kepada pada miyur ko rugirena ro maka kaya bisangi pada mo. Maka ide nasa nga wisang yan kana sa makara legere loya makwe makan mangi nasa mugere sapi birang nasi pilay tu mugere maka kai makalada tu kapat disangamu betul na iya ko napalo pulangi maka kaya ade wisang itu takutanang itu yemi wisang na pagurang na bitah tapa guru ka pale maka dia na coco ya pagurang maka katama ko maturanake ko aja mangala makariti na padi magpapagurong pa disangamu itu patareka ini ka makwar. Atare kami kemakornya mapak guruangi. Maka dia bupa nabita ni gini gitu misengi sidi pak disengang ita naiwi. Nah dia namelo mapak gurungi pak disengan na pak disengan tujuh nasa ngalena ita naik kada aga ye. Dia mapak disengangi ikalang ima to soremon riulutai pakai pinaraka. Ini semetir tomato ke aja. Bismillah dia nawat dia dempar bangkung dan lain sebagainya hikmah pak gurungi pak disengan tak kumade cengi. Kali lala pi bocok ini pak guru ya pagi setengah sal memang kelala bocok ini padu si padu pina secira menu bulu tulasi ay di mana kena kau tu nabita. Jadi bupa maker kemudian bupa ya rumah bagi dagingnya ya rumah nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak cara nama bagi daging engkau kita agak senai al-fiqhul wadi minal kitab wa sunnah al-mazahibil arba'ah yang ditulis oleh Profesor Muhammad Bakri Ismail agak nasang maka lor nabi tabu pak koma karobai biasana megangi nak beret dagingnya daripada nalai dia nang kena beri mana nih pasti kena alat acede magi bu pak nalai nasabak perintah na fong Allah taala kada fakulu minha wa atimul baisal fakir anrei sesa bagetu sesa koto parri makir jadi aja tak beri mana nih tanda sesa perintah ye ini kulu pakulu itu pila amar itu perintah al-amru lil wujub perintah untuk satu kewajiban kemudian maturo kupukong kana taala kangi bagi telu di engka sepertiga taala sepertiga hadiah sepertiga pasidakah aga pasilangi hadiah si bapak sidakah ibu pak ya ku hadiah sembara to manre betul na sembarang namo pak gere wat dito yale dagi tu pak kan kaje makala dia tu nawat dinala dagingnya pak gere palale sapi dia nawat dinala bilulanna dia memang nawat dilegaji daging dia nawat dilepoda makala ala ni ulunna gajita ala ni ulina lalei gajita kome ki pagaji duit alengi tapi wat diseling ulunna kumakala ki ala ni ulunna pimang hadiata wadisa ala ni ulunna itu pak gere apa ini to si gere hadiata makor wading itu sarhul mumti bilang begitu Salih Utsaimin ini nah apa kotosi ko aga sannahe jadi hadiah sembara tu namo tosogi tu wadito nandre bu pagar lagi karoba namo tosogi ya leng kenala he apalagi tosogi dia ni dia memang karoba dia lalu
lalu baru tersinggung. Lalu banna gana duina kurang makaroba alengi baru tersinggung. Peko cara tersinggung suka we makanja pole yandre di akaro bani tau pemang. Angka tu makutana kada wat dimu kare oleh tolu tangero. Wat dimu kare oleh karistinge dagi karoba. Banyak ulama yang berpendapat berupa bahwa ya ku mak bali bola ki tolu tangi mak bali bola karistinge ya non muslim lah umpamanya toh. Nama kanja moro ya mak bali bola. Dia tu nama rocak, dia tu nama gala mak ganggu. Mapana Donald Trump si bawa ni kerja sana wat dimu ya lek daging supaya napahang maka rumah kanja pelik selenge betul-betul rahmatan lil alamin. Yero yang terakhir Pak Munin saya dijanget taman Isa yero bu Pak nadeku dagi pasi deka itu paria ya leng tita nih tapi ko ya makanja itu ko makaro baki makanja je kong kapanitiana tu talabawan ni cek de panitia pa bagaimana ko mi kamput teh. Panitia mak bagyangi. Alen ni kewenangan alena yero panitia mak bagyangi. Yero ni tita iro carata mak bagi. Idi pak bagi pakanjagi carata mak bagi. Aja narata mak kada tasi di kilo si di bola. Ite yero kada siaga to monro korbolero. Ya kong katuma toa malobi ni monro no matoa mana mi matandre mana takanan aja mi kada agi talengi. Apa isterugai to cek dia talengi majami lo kada digaya le pak makacine matu to ngasolangi bana kapungi bang pak digaga diga murusui to ya kong kato 10 anak si bola-bola mana ngukur aja to sina si kilo ale mana ngilang alengi sesa bagian naro ndre tomato matandre takanan naro alen ni bagian naro 10 si bola mako kiro kan mafi itu jadwal buka puasa makan jairita to apa angka tu kumapa buka puasa teh kita bulan pasti tisa kalau 5 si bawa ye alelena mi monre matanda takanan bar tu mere kolesterol nam cek dia nama lengi cek dia na lengi pemanca jabalagai hadirin yang kami muliakan sabah taman Isa ya ba melo pada upawaki makana makarobe sabanana pacobana po Allah taala ya to pada mangilori po Allah taala mudah-mudahan palik ko di pagaga dalle ta di pagaga makai taung ngewe iloloki mudah-mudahan matu maleki dali pong Allah Ta'ala tahun depan pinrang kisuma pong Allah Ta'ala. Akwero. Inilah sekira bupa apa yang saya sampaikan Pak Taman Isa Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.